Assalamu alaikum dostlar. Men bugün sizlerge YouTube'ga kantip video kirgizishtirip ötөm. Anda emесе başladık. Menüye gireriz. YouTube'ga gireriz. Az giret. Mage dostlar girdi. Şunu çıkart. Çıkkandan keyin mamnuğun basabız. Magnoç ılıydı basıp durup. Videolar çıkıp bu yaktan. Bir videonu alsak. Şu videonu alabız. Şunu çıkart. Çıkkandan keyin ne olacak ki videonun altını yazabız. Qanday video aydaganların atın. Ne olacak ki özüңөр каалагандай жазып койгоңуз болот. Могу жер открытый доступ болуш керек. Ошого кире туруп, могу жерге каалаганыңарды жазып койсоңуз. Жазып койгондон кийин муну бассаңар, өйдөгү самолеттин сүрөтүн бассаңар, ошо интернетке айдайсыңар.